u vreme koje je Bog odredio. A kada se navrši vreme, posla Bog Sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu, da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo. Galatima 4:4-5. Na nebeskom savetu određen je čas Hristovog dolaska. Kada je veliki časovnik vremena pokazao taj čas, Isus se rodio u Vitlejemu. Proviđenje je upravljalo kretanjima naroda i plimom ljudskih pobuda i uticaja, sve dok svet nije postao zreo za dolazak Izbavitelja. Obmana koju je doneo greh dosegla je svoj vrhunac. Sva oruđa za izopačenje ljudskih duša bila je pokrenuta. Božji sin, posmatrajući svet, video je patnju i bedu. Sa sažaljenjem je gledao kako su ljudi postali žrtve Sotonine svireposti. Sa saosećanjem je posmatrao one koji su podlegli iskvarenosti, bili ubijani i izgubljeni. Pred celim svemirom se pokazalo da se bez Boga čovečanstvo ne može podići. Onaj koji je stvorio svet morao je da mu udali novi element života i sile. Sa ogromnim zanimanjem stanovnici bezgrešnih svetova očekivali su da vide kako se Gospod podiže i kako uništava stanovnike zemlje. Međutim, umjesto da uništi svet, Bog je poslao svoga Sina da ga spase. U trenutku krize, kada je izgledalo da će Sotona pobediti, Božji sin je došao kao poslanik božanske blagodati. U sva vremena, u svakom trenutku, Božja ljubav se pokazivala palom ljudskom rodu. Uprkos ljudskoj izopačenosti, znaci milosti neprestano su se ispoljavali. A kada se navršilo vreme, božanstvo se proslavilo izlivanjem preobilne isceljujuće blagodati na svet, koja nikada nije trebalo da bude zaustavljena ili povučena, sve dok se plan spasenja ne bude ispunio. Sotona je likovao što je u ljudskom rodu uspeo da pokvari Božje obličje, a onda je Isus došao da u čoveku obnovi stvoriteljev lik. Niko drugi osim Hrista nije bio u stanju da ponovo oblikuje karakter koji je bio uništen grehom. On je došao da istera demone koji su zagospodarili voljom. On je došao da nas uzdigne iz praha, da preoblikuje iskvareni karakter po uzoru na svoj božanski karakter i da ga ulepša svojom slavom.